engineers ko pension na depend bokro no ejo mu sika firi omo nsam na ye ya Okatakyie Afrifa wo nya honest to the party ye ka kire master de wo ye nyina ye nim se opese wo call for presidential ye friend se opese wo call parliament ye nim e kwaso wo ye friend se obi ti se Okatakyie Afrifa guy no ye penasem ye nka se ye penasem show na Addo party no e ba ye no wo ye demonstration face the country di anim wo ke kan sem bi a month to the election wo ko galamsey site akoye when you obi a recording no NPP chairman pena wunya no so NDC po etu galamsey akese wo Ghana omo na etu o ye wo ho aban mu nyina omo na etu o me pa cho voice sa President Akuffo Addo haircut na wo ye no wo ye se wo ye no agi sika na guni botom ana se no man no crisis ani ewo mu no na bebe ye du no na wo se situation bi sa policy bi sa na eso omo ye na Addo ansa na omo ye sa ade no ofra omo ne omo kasa ye se ye pa mo chow sika ye se ye di mamu ye sei but ye beto so kakra because of say economy ne the crisis say we ase nyina ewura mu nti no mo me fa nko say ne duru ba bi a ye de beba ne be me pa to ya mfra omo ne omo ankasa yeah from in fact before then Addo now or adi kind in the salary 40% every chair by and only the appointees nyina ho enti hwe so time bia no hwe Okatakyie wo so wa ba fie ye fie niema ba time bia no kasa time bia na wo ye wadwen se wo be ka asem bia ebetimi egu Akuffo Addo anim ase ye pa ato Akuffo Addo wadi ni ye awie sa enne woni political mavis hia ye no sa asam no a wo ba afford so nye political mavis nko a wo ba ye na nkrofo interview hu no na start ye se pensioners ko pension na depend bokro no ejo mu sika firi omo nsam na ye ya Okatakyie Afrifa wo nya honest to the party ye ka kire tembia so kasa ana party a friend say Victor Wusumo mo kasa nche Okatakyie de oye no kan awie me koka ye no ohema yi so ne me konse adenti na meka mo de mo say me boa mo de mo nhwe efi so start program nya tembia go fa bibia ana previous government no previous government no ana omo yes ade no mo yes ade enne bia ye kom was kabibi boni ata na chi Okatakyie aye na ye na Dubai wa nye bibi papa bia because of who congress na ye kom ana so ye dan kura me presi Okatakyie wo ye dan ya na Addo legacy a wagya no president bia no afi Kwame Nkrumah kwa brofo ni gya ni sa no wantimi anya adwuma sa no etimi de Okatakyie omo nka nkire no me ka ohima kacha me se me kwaje ne number na me mfre no na nya ne app so NPP fo mo ye nya atwom obi ya ade na nya mo ntimi nka nkire ne sa ade na wo ye na nye mo nkasa nche Okatakyie Afrifa so wo see wasaya ba fie na ye no kore se fie no aba mpampa na Addo no ka asem bia no akofa na Addo say previous government no ye say because 2028 na Addo legacy ene ye kwako campaign on edu rubbish nyama waya what do you mean say wa be fie me say me party na say NDC fo ne omo ndo party ne kasa no omo di ye compare ye friend say this government what I say eniema na the crisis aye ko mu no say ye mama mu ana omo sa crisis ni mu a anka nda Ghana for kran kam se kasabre mutwitwa mo ho na mawe mote de ye ka kira wo no nti se wo bana wo kasa sa hatred ne mo sa tribalism ayi na wo mu no me ka kira se party na enye faako ene ye no ene ye sa time bi na wo mu no a mo wode ma ye fa ne sen no dan kwafo no omo nimu a enye ma wo ti ase ye ka kira bu plane fa na moto na mo hwe no tambia oye programmer tambia no fa bibi no aka na Akuffo Addo say Okatakyie say Akuffo Addo ye bronsama no say Akuffo Addo by wa man the position hey master de wo ye nyina ye nim say person wo call for presidential affair say person call parliament ye nim say wo president event say parliamentary ambition wo mu etija de wo chechere no ni say tambia wo kasa bia ene ba bia wo call ye yi no ye say ye call ni akwa mind the amendment of master the wo ye nyina ye nim so person wo call for presidential affair say person call parliament ye nim so wo president event say parliamentary ambition wo mu etija de wo chechere no ni say tambia wo kasa bia ene ba bia wo call ye yi no ye say ye call
ni akwa mind the amendment of your friend say your constitution and no asem na nka say okogina ho ka na say ye baaye na obi a waye adwuma na odi ne sika to Akuffo Addo owie o musika odi kogu uche bi kodi ye Akuffo Addo na bibia ma wo wiase na crisis bi ani ho no Maya me bisa wo oye Asantini na say o Free Eastern me ya asante sa ya achem me ya double okay I just want people to know, right, to know where you're coming from. Me Messiah Santini voice tie me grandfather of Lukumewu so menim ho me ya wu me Kumase me furu ma she Kumase me nyini ye me ko from one ye me furu Kumase eti me say me ya ayi me ya Santini ya sa chimni even No achim wo kra me grandparents omo ne ma no kra no bia nim wo mo apart from me na me ante ba akopɛ and you said that my achim ho no say empenfo mo ideas bi say enye sa na chi be yira Yeah. and my year no 2 way pe. Oh, I know. I just want our listeners to know, say, you are being realistic with your analysis. And yes, say, me uncles, any your friend is saying, me family near you now. Or Bibia, Japado, we know your Ashanti region. Almost Yachim apart from me. I pay my mother say your cohort must say the baby business me hot coming madam many what I say. It's me ya Santini saya chimuni. All right. And yes, sir, and you cry, and yes, sir, Okatakyie and Tino. Obi and war Tino. Or so a befia. Want to fear ye. Nan in some cabin I or can. I know I know so a boy Akuffo Addo Kutia or ye Akuffo Addo Gun Hoofin. Yapan the chow. Yes, Renu baby. Yes, Ran Wabefia, want to see ye. Mo ne ewa you no mon kasa nche me so oba bi wa yi no so wo se Okatakyie tem bia wo kasa no ma hye da kofa bibi na de ba enne ba bia wo gina na wo kasa sa asem na kan e wrong place because ye ko say ye ko fa eniema ye ko ka ye party na bom eniema enya yi na edi ko hyehyem na sa mo depend e ko bo I don't want to say, na yet one what take up Tino. I say, Nana was said that free woman, and no more kaye. As a situation, a woman, yes, Ramu, ya mobo. Hey, baby, I will have brought to the hen na. See a cock rice in a year, yes, maybe a man more mind for no cry. It does a musica suti and answer with tax be an answer. Your friends of credit card and answer for you. A baby, that's why I say it to be this one. Eh, baby, okay. Nothing be a cassa person and Addo now in your triapia. Okatakyie, Jaisa, what be fear? Bema, me antina sundremu. Sa kwasa no. Sa fran tolai no. Afra to say one wu aton so menta ban atete. Ti what be fear? Brabet na fie ye. Neja ara ponsa ana ye friend say Victor Wusu ana hwan. Victor Wusu ara ponsa na se for. Victor Wusu time no mo ye na pa wulite no ye yi no wo na wunyine wo Okatakyie na wo ya akwala wo hu se muteye se ye ka de ni bo muso nya na be jahan na wo be Okatakyie be ma jai na mo aye eno na voice se me ka me wi It does ma ya